po majici, Fatinijes Faid ibn Maid s Alenom Brezarom koji ga je jahao u treningu. Trka je puštena, na čelo je izašla Džana, ali čelo naravno želi iskusni Fakir ibn Bukefal. Na drugoj poziciji galopira njegov mlađi brat Faid ibn Maid. Uz barijeru galopira na trećoj poziciji Džana, četvrta pozicija Kadif 13, dok je na petoj poziciji Malik ibn Fahd. Na čelu galopira Fakir ibn Bukefal sa trenerom i vlasnikom Peterom Požarom. Na drugoj poziciji s polja galopira Faid ibn Maid. Treća pozicija sa Munirom Madihijem je Džana. Četvrta pozicija Kadif 13, dok je na petoj poziciji Malik ibn Fahd. Na čelu Fakir ibn Bukefal, na drugoj poziciji s polja se opasno iznosi Alenu Brezaru Faid ibn Maid. To koristi Džana, uz barijeru je i pokušava da iskoristi ono što je napravio Faid ibn Maid, ali ostaje na trećoj poziciji. Na liderskoj poziciji dalje Fakir ibn Bukefal, druga pozicija Faid ibn Maid, treća pozicija Džana, četvrta pozicija Kadif 13, peta pozicija Malik ibn Fahd. Na čelu Fakir ibn Bukefal sa Peterom Požarom, druga pozicija s polja Alen Brezar i Faid ibn Maid. Faid ibn Maid sada prolazi Fakir ibn Bukefala, Fakir ibn Bukefal ostao na drugoj poziciji, treća pozicija Džana, do nje je stigao Kadif 13, na samom začelju ostao Malik ibn Fahd. Na čelu je Faid ibn Maid sa Alenom Brezarom u vlasniku Stjepovića. Druga pozicija je Fakir ibn Bukefal, treća pozicija Kadif 13, obišao je Džanu koja je ostala na četvrtoj poziciji, Malik je na začelju. Faid ibn Maid, Alen Brezar, prva pozicija, biće ovo lahko za njega, lahko će ušetati u cilj, sada ćemo vidjeti ko će ostati na drugoj poziciji. Faid ibn Maid i Alen Brezar, druga pozicija, gusto! Vidjet ćemo nakon uvida u snimak koji od silaca je došao drugi, uz barijeru je bio Fakir ibn Bukefal s polja Kadif 13, na četvrtoj poziciji je Džana, peta pozicija Lagani Kem,